Reka nongere mbasuze cyane kandi mbaye ikaze mwese mu muduteze yombi uyu munsi noneho tukaba twongeye kugaruka ku ntambara ikomeye cyane ndetse ihangayikishije by'umwihariko isi yose, akaba ari intambara iri hagati y'igihugu cya Iran ndetse na Israel ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko. Kuri ubu ngubu rero hakaba hari amakuru akomeye cyane agaragaza ko intambara yamaze kuba yatangizwa ku mugaragaro, bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, dore ko bamaze kugaba ibitero bikomeye cyane muri iki gihugu cya Iran ndetse n'ijambo rikomeye cyane Donald Trump yamaze kuba yageza hanze, aho yigambye ko yiteguye kuba yarasa muri Iran mu gihe cyose aba yanze kubahiriza biri mu masezerano. Ndetse kuri ubu ngubu Iran nayo hakaba ari amakuru akomeye cyane agaragaza ko yamaze ko yakihorera kuri bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel bari bayigabyeho. Kuri ubu ngubu rero ikaba yamaze kuba yarase mu bihugu bigera muri bitandatu birimo Bahire, Jordania, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Iraq ndetse no muri QUATAR. Ndetse hakaba ari n'amakuru agaragaza ko noneho Iran yamaze kuba yategura ibisasu bikomeye cyane bya kirimbuzi, aho yitegura kuba yarasa ibirindiro byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri hariya mu gihugu cya Israel. Gusa mbere gato yuko dukomeza nongera kubibutsa gukanda subscribe ndetse na like ni ubufasha bukomeye cyane muba muduhaye ndetse no kudufasha kugira ngo inkuru zacu zigere kuri benshi, aho mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Tudatinze rero ngira ngo ni amakuru yatangiye gukwirakwira kuva mu ijoro ry'uyu munsi, ubwo hasohokaga amajwi akomeye cyane agaragaza uburyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yarimo avuga uburyo noneho agiye gutangiza ibitero cyangwa se intambara yeruye kuri iki gihugu cya Iran, ndetse bikaba byagaragaye ko noneho gahunda yari afite yamaze no kuba yishyira mu bikorwa nyuma y'uko bamaze kugaba ibitero bikomeye cyane muri iki gihugu cya Iran. Bikaba binavuga ko bibasiye ibiro bikomeye cyane muri kino gihugu cya Iran, birimo ibiro by'umukuru w'igihugu, ubwo ni perezida, ndetse n'ibiro by'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran. Murabizi ko hariya mu gihugu cya Iran bagira perezida w'igihugu ndetse bakagira n'undi umukuriye, mbega umukuru w'abayobozi ukuriye abayobozi bose mu gihugu cya Iran. Izi nzu zose cyangwa se utu duce twose tukaba twamaze kuba twaraswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwo kugira ngo bereke Iran ko igomba kubaha cyangwa se kubahiriza ibyo barimo bayisaba mu biganiro byo kuba bareka gukora ibisasu bya kirimbuzi ndetse n'imishinga yabyo yose bakaba bayisubiza inyuma. Gusa bikaba bigaragara ko noneho yamaze kuba intambara ikomeye cyane ndetse ishobora kuba n'iy'isi yose, nyuma y'uko Iran nayo yamaze kugaragaza ko ifite imbaraga. Kuri ubu ngubu rero hakaba hari amakuru akomeye cyane none hagaragaza uburyo Iran yarakaye cyane, ubu ikaba yamaze kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yamaze kurasa mu bihugu bigera muri bitandatu ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ni ukuvuga ngo ibihugu byose biri muri kariya karere bifite ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo hantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibirindiro bya gisirikare hose, birasa naho iki gihugu cya Iran cyamaze gufata gahunda yo kugira ngo kibe cyaharasa. Mbere na mbere rero Iran yihorera kuri bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayigabyeho, yarashiye mu gihugu cya Bahire ku birindiro bikuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo bita US Navy Fifth Fleet Base. Aha rero Bahire ikaba yamaze kubyemeza neza, ibi akaba ari ibirindiro bikuru cyane bikomeye by'amato y'intambara cyangwa se y'amato aparikaho indege mu nyanja. Akaba ari ibirindiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunze gukoresha ndetse no gukangisha isi. Gusa Iran yo ikaba yamaze kuba yatinyuka ikaba yaharashe nk'uko byemejwe n'ubuyobozi bwa Bahire, bwemeza neza ko Iran yamaze kuba yagaba ibitero muri iki gihugu cyawe. Ikindi gihugu nanone ni Jordania nk'uko nayo yamaze kubyemeza. Icya gatatu ni UAE cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aha mu murwa mukuru wa Abu Dhabi bakaba bamaze kuhagaba ibitero bikomeye cyane ndetse ku nyubako ndende cyane yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yo bita Burj Khalifa. Ibitero rero bikaba byatumye umutekano ukomeza kuba mubi cyane cyangwa se sura inyuma, dore ko hano muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bamaze kubasora abaturage bose bari muri iriya nzu bita Burj Khalifa, dore ko ari nayo nyubako ndende hariya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kuri ubu ngubu rero bakaba bamaze guteguza abaturage bose batuye muri kiriya gihugu ndetse no muri biriya bihugu byose by'Abarabu bimaze kugira imikoranire ikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babe bakirinda ndetse no kwitegura ibitero bikomeye cyane bashobora gukomeza kugabwaho n'iki gihugu cya Iran. Ikindi gihugu ni Kuwait cyangwa se Kuwait nk'uko abenshi babyita, hakaza Iraq nayo ubu yamaze kuraswa. Ikindi gihugu cya gatandatu ikaba ari igihugu cya QUATAR. QUATAR rero yo ikaba yamaze no kubyemeza, yarakaye cyane, aho irimo ivuga ko itarihanganira uru rugomo rwa Iran. Gusa amakuru akaba agaragaza ko ibi bisasu byose byarashwe muri iki gihugu cya QUATAR nk'igihugu gifite ubwirinzi buri hejuru cyane
buri mu bya mbere ku isi bukaba bwamaze kuba bwagira uruhare mu guhagarika ibisasu byose byari byarashwe na Iran mu kirere cya Qatar. Kuri ubu ngubu bivugwa ko byamaze kuba byazimwa cyangwa se byasubijwe inyuma, ariko Qatar ikaba yamaze gusohora itangazo ry'uburakari rikomeye cyane, aho yagaragazaga ko noneho kuri ubu ngubu yemerewe kuba yarasa mu gihugu cya Iran ku gihe, mu gihe icyo ari cyo cyose baba babishaka, bitewe n'uko ubundi amategeko mpuzamahanga aba yemeza ko mu gihe igihugu icyo ari cyo cyose cyagushotoye, ubwo mu gihe cyakurasheho aricyo kikubanje, uba wemerewe kuzakirasaho. Ushobora kuba wahise ukirasaho by'ako kanya, ukaba nta mategeko wishe, cyangwa se ukaba wazanabikora ikindi gihe cyose wazabishakira. Akaba ari byo rero Qatar yamaze kuba yagaragaza ko ifite uburenganzira bwo kugira ngo ibe yarasa muri Iran, ariko ikaba itigeze igaragaza niba koko yiteguye kuba yarasayo cyangwa se ivuga ngo zarasayo ryari. Gusa ukabona ko ari ibintu bikomeye cyane, nk'igihugu cya Qatar, kimwe mu bihugu by'ibihangange bifite ikoranabuhanga riri hejuru cyangwa se bifite ibitwaro biri hejuru, ikaba ishobora kuba yahita ifatanamo n'iki gihugu cya Iran ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye Iran yamaze kuba yarasamo, by'umwihariko dore ko iri kwibanda ku bihugu bifite ibirindiro bikomeye cyane bya gisirikari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Qatar rero mu itangazo yashyize hanze igaragaza ibitero bya Iran, yongeye kugaragaza ko itagakwiye kuba yarashweho na Iran, dore ko Qatar ari kimwe mu bihugu bikomeye cyane byabashije kuba byashyira ku ntebe y'ibiganiro ibihugu birimo Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu cya Israel. Akaba rero Qatar ari cyo gihugu cyangwa se ari wo muhuza mukuru mu biganiro ibihugu byombi byashyiragaho umukono cyangwa se byumvikanagaho mu buryo bwo kugira ngo bareke kuba bakomeza gukongeza aya makimbirane bafitanye. Rero Qatar ikaba yagaragaje ko Iran itagakwiye kuba yarashe muri Qatar, nubwo bwose Qatar ifite ibirindiro bitandukanye bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye muri Iran bitigeze bituruka muri kino gihugu cya Qatar. Andi makuru nanone arongera kugaragaza uburyo muri Israel naho misile zikomeye cyane ziri guturuka muri Iran, gusa hakaba nta makuru aturukayo agaragaza ko wenda zamaze kuba zagera ku butaka. Gusa nanone bikaba binashoboka cyane kubera ko iki gihugu cya Israel nacyo gihugu Iran igomba kwifatira ku gakanu, nicyo gihugu kibangamiye cyane gusumbya n'ibi byose yaba yahereyeho. Ndetse nubwo bivugwa ko Israel ifite ubwirinzi bw'ikirere bukomeye cyane nk'uko bigenda bivugwa, ariko bikaba byaragaragaye ko Iran nayo ifite ubundi bushobozi burenze cyane bwo kuba yarasa muri iki gihugu, nk'uko mu minsi yashize nabwo byari byagaragaye ubwo Iran yarasaga muri iki gihugu cya Israel ikabasha no kwica abantu benshi cyane. Ibi byose rero birongera gutera urujijo, by'umwihariko ku masezerano cyangwa se ku biganiro byarimo bijya mbere, aho Iran yarimo iganira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ubu buryo bwo kugira ngo babe bahagarika ikorwa ry'ibisasu bya kirimbuzi. Gusa nanone Israel ikaba ariyo yagize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo ibe yashotora iki gihugu cya Iran mu birindiro bikomeye cyane bya gisirikare, dore ko binavuga ko ibitero bikomeye cyane Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye muri Iran byahitanye abantu barenga 30, by'umwihariko bikaba byahitanye abaturage benshi cyane bari batuye hariya mu mujyi, by'umwihariko abarimo bagenda cyangwa se abandi batuye hafi n'ibigo bya gisirikare ndetse na ziriya nzu zikomeye cyane, yaba ingoro ya perezida wa Iran ndetse n'inzu cyangwa se ingoro nanone y'umukuru cyangwa se umuyobozi w'ikirenga wa kiriya gihugu cya Iran. Ibi rero bikaba byongeye gushyira akaga by'umwihariko mu isi yose, kuko ubu bigiye gusaba ko buri wese afata uruhande, kuko nanone bino bihugu byose biri mu ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika biba ari ibihugu byamaze kuba ku bucuti cyangwa se ububanyi n'amahanga n'ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Bikaba binagaragara ko ibihugu byose Iran yamaze kuba yashotora cyangwa se yamaze kuba yagabamo ibitero biramutse bisubije nk'uko byitezwe, cyangwa se nk'uko Iran yarimo ibitegura bishobora kuba bibi cyane, bikaba byanavamo intambara ya gatatu y'isi. Turaje dukomeze tubikurikirane, nongera kubibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze ku y'umuyoboro, ndetse ugakanda na like kugira ngo dufashe kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi, aho ushobora no kuduha ibitekerezo byawe muri comment. Ibiganiro byacu nakagaruka duhore mu kanya.